Elke dag staan ons voor hierdie uitdaging. Hoe om op te tree? Wat moet ons doen? En daardie optredes van ons vra gewoonlik dat ons moet kies tussen reg of verkeerd. Reg wat goed is of verkeerd wat sleg is. Maar elke dag gedurig staan ons voor hierdie deur om goed te wees vir iemand anders. En dan wonder ons partykeer tog wat hierdie goedheid beteken. Goed vir myself of goed werklik vir die ander persoon. Paulus herinner ons daar in Romeine 15 vanaf vers 14 tot en met vers 16, dat ons reeds vol is van goedheid. Ons is reeds vol van hierdie goeie optredes. Ons het reeds kennis oor wie ons is, dat ons vry is van sonde, dat ons vrygekoop is en dat ons weet hoe om reg op te tree. En dat ons mekaar het om mekaar gereeld aan te moedig en mekaar weer te help en te leer oor hierdie optredes van ons. Dit is iets wat ons weet. In ons binneste het die Gees reeds hierdie goedheid in ons geplaas. En daarom het ons spontaan hierdie optredes en daarom weet ons wat is reg of verkeerd. Ons het nie nodig om te gaan vra wat is reg nie, ons het nie nodig om te gaan vra wat is goed nie. Elke een van ons weet reeds wat is reg en wat is goed. Maar die uitdaging is in hierdie wêreld van ons en in ons lewens, staan ons gereeld voor hierdie deur waar ons moet kies. Gaan ons nou doen wat goed is, of gaan ons dit ook maar net laat verbygaan? Daar is so baie uitdagings en keer op keer bevind ons onsself om eintlik vir onsself te moet vra, moet ek optree of moet ek nie? Moet ek doen wat reg is of moet ek dit dalk maar net ander pad kyk? Wat is goed in hierdie geval? Ons het ook maar ons eie vooroordele wat dit vir ons partykeer moeilik maak. Ons het dit wat ons glo en wat ons beginsels is van jare tevore wat ons oorgeerf het by ons oumas en ons oupas en ons ouers, dat ons ook tog hierdie wat goed is, partykeer nie heeltemal as goed uitleef nie. Maar geliefdes, elke een van ons het die Gees binne in ons harte en het die Gees in ons lewens wat vir ons wys wanneer ons moet goed optree. Wat vir ons wys wat is die regte ding om te doen. Maar wanneer ons hierdie goedheid uitleef, dan word Jesus aan die wêreld sigbaar. Hierdie genade wat Jesus vir ons gee, waaruit ons leef, word sigbaar aan die wêreld as ons vir iemand anders goed is. Wanneer ons in 'n situasie of in 'n geval optree waar ons vir 'n ander persoon doen wat goed is, waar ek dalk te nagekom word of waar ander mense dalk te nagekom word, dan wys ons vrygewigheid en menslikheid en genade en liefdadigheid aan daardie persoon. Mag elke een vandag opnuut voor die keuse staan. Tree ek nou op wat reg is en wat goed is. En mag ons herinner word en mag ons gelei word deur die Gees om dit ook vir ons te wys. Dat dit wat ons doen, moet goed wees. Want ons weet wat goed is. En die Gees lei ons om hierdie goedheid aan ander ook uit te leef.